Ka o tloloha re le Studio 10 Auckland Park Johannesburg re utlwisetsa tsena tsa moraorao le phirimaneng ena empa ha re di thakgole ka dihlooho tsa tsona. There is no amount of ways that we can express ourselves in appreciation on behalf of the men and women in blue. Mapolesa a mararo a province ya Free State a ditopo tsa ona di ileng tsa fumanwa nokeng ya Henops provinceng ya Gauteng a tlotlwa ka mosebetsi wa ona tshebeletsong ya bofifi e neng e tshwaretswe Bloemfontein. One thing that must be borne in mind, my lady, is that we are not dealing here with the targets which were drafted at the time when the matter was started and which have gone through various iterations. That is not the basis of the arguments. Starting point. DA itse ka hore molao o mabapi le tekano mesebetsing o hlakolwe ka hore o kgahlano le molao wa motheo. Parliament did not do what they were supposed to do. Moahlodi e moholo wa mehleng Raymond Zondo o hlahisa ho se kgotsofale ha hae ka ntwa kgahlano le bobodu. The mission now it's what we can do, what is our hands. So of course the mission right now is to bring the trophy home. Mokwetlisi wa Kaizer Chiefs Elin Nazrin Nabi o re papadi ya makgaolakgang ya mohope wa Nedbank ka Moqebelo ke monyetla o babatsehang dipapading tsa sehlopha sa hae ho bontsha hore ba tshwanelwa ke tlholo. Ka otlolo a moiro amohela ka diatla tse mofuthu mmoho le Mphotime ditabeng tsena tsa SABC2 molo le hae. Re thakgola semmuso ka ditaba tse reng tshebeletso ya bofifi ya mapolesa a mararo a province ya Free State a ditopo tsa ona di fumanwe nokeng ya Henops provinceng ya Gauteng e ne e tshwaretswe Bloemfontein ka jeno mme re tla kgutlela tlalehong ena eo re tlo fa yona ka botlalo ka mora nako e sa fediseng pelo. Ratela pele ka hlolo e kginnwe nyeweng ya DA e kgahlano le lefapha la mesebetsi mabapi le molao wa tsa tekano mesebetsing le kgotleng le phahameng la dinyewe Pretoria. DA e bolela ha molao ona o le kgahlano le molao wa motheo. Bothata ba bo matla ke karolo ya 15A empa lefapha le bolela ha karolo ena e le maikemisetso a ho fa batho ba ileng ba qhelelwa ka thoko menyetleng ya nako e fetileng. DA se tla ntlha kemo ya yona ka hore molao ona o fa letona matla ho feta tekano hore le ka sebedisa molao o tshwanang diprovinseng kaofela mme e batla hore o fediswe. In 014, the notice of motion, we in para 2 want a declaration, if you're with us, my lady, and you declare the Amendment Act unconstitutional and invalid, whether in its entirety or separate parts of it, then as a consequence of that, we're asking too that any enactments promulgated in terms of 15A be declared unconstitutional. Lefapha lona le latela menyenyetsi e re molao ona o etseditswe ho ba kgahlano le merabe e sena setjhaba se sengata naheng. Leqwetha la mmuso Advocate Nalane le re ha ho motho ya tlalelekwa kapa ho hirwa ho ipapisitswe le maemo a ho ikamahanya le dipehelo tsa molao wa tsa tekano. One thing that must be borne in mind, my lady, is that we are not dealing here with the targets which were drafted at the time when the matter was started and which have gone through various iterations. That is not the basis of the arguments that your leadership or the decision that leadership must make. The question centers on the legislation itself. Does 15A contravene any of the constitutional requirements? Khosatu e leng union ya basebetsi e lwanela molao ona mme e bolela ha boholo wa batho ba batsho ba ne ba sa kenyeletswe moruong mme ANC le yona e tshehetsa molao ona. Moahlodi e moholo wa mehleng e bile e le modulasetulo wa mehleng wa commission e neng e fuputsa tshusumetso e bolotsana diqetong tsa mmuso Raymond Zondo o bonahala sa thaba ke kgatelopele ya ho kenngwa tshebetsong ha ditshisinyo tsa tlaleho ya commission ya Zondo. O ne a fana ka puo sebokeng sa 15 sa lebatowa sa Commonwealth sa dihloho tsa makala a kgahlano le bobodu Afrika se ntseng se tswela pele Cape Town. We will remember that part of what weakened our system was that Parliament
did not do what they were supposed to do for many years when they were called upon to please establish a public hearing to investigate as Parliament allegations of state capture. And when Parliament did not do that, they did not put the interests of the country first. Indeed, they put other interests first. We have got to look at whether, with the Commission having done its work, we are able to look at Parliament and say, our Parliament will now be more effective in helping us fight corruption. I'm not sure that anything has changed. Haria Northwest teng re fumana hore melawana le dipeelo ke tsona tse thibelang basadi ba kgwebong ho fumantshwa tshehetso tsa ditjhelete. Sena se hlalositswe ke basadi sebokeng sa ditjhelete sa G20 se tshwaretsweng Sun City. Bomakgwebo ba re ha go bonolo go bona matlole go simolola le go tsamaisa dikgwebo tsa bona. A re tshwantse re kope funding ra sokola mara ha gore a re gore gotlhelele hanke re kry-a mole le mole re na le go kry funding mare the process in getting the funding, the red tape all together just to get funding sometimes Funding, I will give it via rate. I got funded 10% from the government side, municipality side, whereby they will give you 1 instead of 5. So I need the whole 5 because I got assisted in terms of equipping the borehole, but I don't have the irrigation system. So I cannot work further. And at some point, you get discouraged. Tona ya basadi ba sha le batho ba bana le bogole kwa kantorong ya mopresidente a re dibanka di tshwanetse go sekaseka dikopo tsa thuso ya matlole tsa dikgwebo tsa basadi di lebeletse dikgwetlho tsa bona. We think that we do need banking system that is friendly to women, that takes into account the real situation of women. But we're also looking at either then the access itself, that of credits, that of finances. We're looking at the training, financial training, to say if you say open your own business, but you don't know how to manage your finances, then you're going to fail as women. Conference eno e tla khutla ka moso mo dinaga tsa G20 di tla neelanang ka dipego tsa tsona. Ke Tebogo Phakedi wa dikgang tsa SABC mo Rustenburg. Mongodi e moholo wa ANC Fikile Mbalula o re ditho tsa mekga ya mahata mmoho di tla tshwara kopano ya lekgotla la dipolotiki le thehetsweng ho etella pele ditherisano ka kutlwisiso dintlheng tsa tokoloho pusong ya demokrasi. Tshepo ka sebedisano pakeng tsa ANC, COSATU, SACP le SANCO e beilwe lekgotleng lena la dipolotiki. Jwalo ka ANC e batla ho boela e busa ka boikemelo ka e sa sebetsa hantle dikgethong tsa 2024. Empa maemo a thatafatswa ke hore SACP e se nkile qeto ya ho ikemela, mme tebello ke hore kopano ena e tla lokisa maqhama dipakeng tsa ANC le SACP. We are working on the convening of the Alliance Political Council, Alliance Secretariat. All of those things are in the pipeline. We are working now on crossing the budget. Phephetso e nngwe ya setlamo ke ho kenyeletswa ha DA mmusong wa kopanelo. DA ha ya dumellana le mmuso melaong e mmalwa ya naha. Ha morao tjena e bile qaga ka taba ya ditekanyetso tsa ditjhelete. Empa Mbalula o na le tshepo hore bothata bona bo tla feta. Mme ho lebeletswe ha letona la ditjhelete le tla teka ditekanyetso tse ntjha nako ya dibeke tse pedi tse tlang. We are ready to go. On the 21st of May, the minister will table the budget. And of course, we will engage with political parties on the budget so that we are able to pass the framework, we are able to pass the appropriation, and then move on with the budget. Ka ho le leng SACP e re mathata ao Afrika Borwa e shebaneng le ona ke ka maemo a moruo. We agreed as the alliance that by the end of this year we must hold our long-awaited Alliance Economic Summit. But that summit must not be an event, it must be a process. As a process, it must be preceded by a series of Alliance Political Council meetings. Mopresidente wa SANCO o etsa boipiletso ho ANC le SACP ho fihlella tumellano ya tshebedisano.
Moeditaba ka puo ya Sesotho di tswela pele ho SABC 2 le o lehae. Di buitshebeletsong ya bofifi ya mapolesa a mararo a ditopo tsa ona di fumanwe nokeng ya Henops Centurion beke e fetileng di boletse ha di ne di sebetsa ka boitelo. Maikutlo ana amegile thata fa bashwelwa ba leka go amogela loso lwa mapodisa a mararo. Boraro jono bo tlhalositswe jaaka ditho tse di botlhokwa tsa sepodisi tse di nnang le boinelo. Baofisiri ba le babedi ba ne ba rometswe kwa Operation Vala Umgodi kwa Limpopo. Mokomishenara wa bosetšhaba wa sepodisi o bolela gore ba ne ba solofetse go le gontsi go tswa go bone. We are indeed still hoping to see more from these young constables. You have heard from their commander, Brigadier Kubela, to say we were all looking forward for their commitment and service delivery to the community. Just as the families were also looking forward for more from them. Motlatsa tono ya sepodisi a re mapodisi ano a ne a thusitse go fokotsa bokebekwa mo diprofenseng tse di farologaneng. When we visited the scene with the families last week, it was so deeply emotional, I could not hold it. I could feel the weight of their grief. And my heart was so broken. But amidst the sorrow, we also found moments of closure and a little bit, not all, a little bit of healing. Go tla nna le diphitlho di le tharo tsa semmuso tsa mapodisi ano. Constable Boipelo Senuge o tla fitlhiwa ka Labone fa Constable Cebikhulu Linda a tla fitlhiwa ka Labotlhano. Phitlho ya bofelo ya ga Constable Keabetswe Base e tla tshwarwa ka Lamatlhatso. Kamogelo Siekwi, dikgang tsa SABC, Bloemfontein. Ha re fetela makgotleng a dinyewe re fumana hore lekgotla la molao wa motheo le dumelane le kahlolo ya lekgotla le phahameng la maipiletso ya 2023 le fumaneng karolo ya botshelela ya 1A ya molao wa baahi wa 88 wa 1995 o se molaong. Lekgotla la molao wa motheo le laetse gore karolo ya botshelela ya molao wa boahi ba Afrika Borwa ya 1995 e hlakolwe. Nakong eo a fanang ka kahlolo moahlodi Stephen Mochati o itse molao o lokela ho hlakolwa ho tloha ka letsatsi la phatlalatso ya wona. Sena se la ka mora hore DA e kenye kopo lekgotleng le phahameng la dinyewe ka mabaka a hore molao o kgahlano le molaotheo. Lekgotla la boitshwaro ba toka le hlahlobang diqoso tsa tlhekefetso ya thobalano kgahlano le moahlodi wa Eastern Cape Selby Mbenenge le mametse bopaki ho tswa ho setsebi se neng se hlalosa ka botebo tshebediso ya puo eo e neng e sebediswa ke Mbenenge le Mengo ha ba romellana melaetsa. Ha re leba ka Free State teng lekgotla le phahameng la Free State Bloemfontein le mametse hore ho fihlela ka Pherekgong 2023 balaodi ba America ba ne ba ngongorehile ke hore kopo ya ho khotliswa ha morwadi Cholota naheng ya Afrika Borwa e ne e sena mabaka a nnete. Lena ke letsatsi la bobedi nyeweng ena ya marulelo a asbestos moo Cholota a qholotsang khotliswa ha hae America. Kaulele Muiri fumana hore nyewe ya monna ya dilemo di 36 eo tlalewang a bitile motjhana wa hae ya dilemo di 4 e se e tla mamelwa kgwedi e tlang ya Phupjane le kgotleng la Mastrata la Mahwereng provinseng ya Limpopo. Monna ya qoswang ka ho beta motjhana wa hae ya dilemo di 4 o hlailetse ka pele ho lekgotla la Maseterata lekgetlo la bobedi ka jeno. Ketsalo ena e soto e etsahetse nakong eo moqosuwa a neng a setse le motjhana wa hae lapeng motsaneng wa Malepetleke. Moqosuwa o ile a tshwarwa ke mme wa ngwana ya fumaneng moradi wa hae a tsotse ebile a tswa madi nakong eo a neng a khutla mabenkeleng. Ka morao ho moo o ile a motlaleha sepoleseng. Nyewe ena e khutliseditswe morao molemong wa ho fumana tlaleho e phethahetseng ho tswa ho basebeletsi ba setjhaba le bopaki ba DNA. This matter is then postponed until Friday, the 6th day of June 2025 for the purposes of investigations. Therefore, you are remanded in custody for court A at 8:30 in the morning.
Ho betwa ha ngwana ho bakile dipuo di hana fela ka polokeho ya bana le boitshwaro ba batho ba ba hlokomelang. Sena se etsahala nakong ena eo ditlaleho tsa ho kwetelwa ha bana, dipeto le thekiso ya bona e haketseng. We have lost morals, and it is really devastating and not acceptable to live like animals, whereas we are human beings. We therefore, as Moral Regeneration in Limpopo, condemn such act. Ate ka ho le leng nyewe ya peto moo ho tlalebang hantate ya dilemo di 43 ya bitileng moradi wa hae wa madi ya dilemo di 19 e buseditswe morao Mpumalanga. Moipejana re kopile maikutlo a hao ka diketsahalo tsa ho hlekefetswa ha bana mona Afrika Borwa tse jeleng sitsi. Ka jeno Mpumalanga le Limpopo ba belelwa ba qoswang ka peto ba ne ba hlahelletse kgotla. Potso ke hore e ka ba ke boikarabelo bofe bo ba aibanang le bona ho netefatsa polokeho ya bana. Maikutlo a hao ka kgatiso ya video ya WhatsApp a latela. Ka nnete ke nahana ha mmuso wa rona wa Afrika Borwa o ka leka hore o tise letsoho haholo ho batho ba etsang ditlolo tse jwalo tsa molao tsa hore ka nnete ba hlekefetse bana. Le teng rona jwalo ka batswadi re tshwanela hore ka nnete re rute bana ba bo rona hore ba itshware hantle hoba ka ntle ka mona hobe naha e jele boya. Wa bonahala hore dilalome tsena tse ntseng di bola bana, di beta bana, di utswa bana, di ntse di tswela pele. Jwale molemo fela ke hore motswadi a etse bonnete ba hore bana ha ba sale ba le bang nako e telele, le hore bana ha ba bapalle ho le lapeng. Ke yona fela tharollo. Ba jwale ha ka ra dula ra nna ra re mmuso 1 2 3 ha eno re tswela molemo taba e. Motswadi ka monga nke boikarabello ba bana ba hae. Re le baahi ka nnete ha ke re nke maikarabelo ka ema ka moto ho hlokomela bana ba ileng ba rona, hoba batho bana ba etsang ketso tse mpe baneng ba rona ke batho ba le rona re phela le bona, re a ba tseba. Ha ke re ba hlahiseng setjhabeng ba kgone ho kgalemelwa ba kenye ntlwana tshwana hobane ha se batho ba le rona ba tlameha ba be haufi le bana ba rona. Tshebedisano mmoho e ka tlisa tlholo hoba ntjapedi ha e hlole ke sebata. Nna ke nahana re ka berekisa mokgwa wa neighbor watch. Ha o bona ngwana na le motho a leng suspicious wa raise a flag, re ka fedisha mokgwa wa di-child abuse. Le ka re ka ra berekisana ra romelana dimelaetsa le ka difounu o bona motho o sa mo kgotsofalle wa re checka ka moo. Moirele boela maikutlo a hao ka mehlahleng. Ha re fetela profenseng ya Limpopo re fumana hore sepolesa se ntse se epolla masapo a batho ba ka bang 40 ba ileng ba bolokwa ka sekgukgu mabitleng a Mokgophong profenseng ya Limpopo. E ka Moshara o ne a filwe kontraka ke lefapha la bophelo la profense. Sepolesa le basebeletsi ba di-forensic ba lefapha la bophelo ba sebetsa mmoho ho epolla masapo a ditopo tseo ho tlalewang hore di bolokilwe ntle le ho latela metjha e nepahetseng. Mosebetsi wa ho epolla masapo ao o qadile maobane mme o lebeletse ho phethelwa ka Labohlano. Bahlanka ba lefapha la bophelo la province ba etsa dipatlisiso ka ketsahalo ena. Re khutla ka o lekola mebaraka hore na e sebeditse jwang ha JSE e ne e kwala hore nya bohlano. Mebaraka e sebeditse hantle ha JSE e ne e kwala ka jeno. Diabo le tsona di sebeditse hantle. Dithekong tsa thepa oli e tala ya Brent le yona e sebeditse hantle. Kgaso ena ya ditaba tsa Sesotho e fella mona kopana le moifu wa rona wa ditaba tsa Setswana hosane ka yona nako ena le fumutang wa latela ka bolipi. Hailala. Ona monna ke le bopa puo madimo tsa Philippi Philip Simbrejeno ho hlokomele hore ha o pletsa beletseng bolo bana ha re sentse re shebile le hona ka thoko ho mabopo le hona ka haruna ha tle fela mo isa nka le hosane le tla be le sele beng banyalasi ho sentse ho hlokomela fela hore e tla be le fela mohudi ka medu ngwana sentse re shebile hona mafikeng le bua le hole o tla jola hona ka haro kwa Natal ha re shebile ho tswa ka Natal ka pa bophirima ho tla fela hona ka haro ka pa boshabela e tla be le fela marumona le baneng moya e fela e matlentse e hanela ka thoko mabopo le ka haro hona ha re sentse re shebile hona Simbrejeno ho hlokomele hore
boholo ba Gauteng ho tla hle ho phole fela ho saeng ka Johannesburg le hona ka Peterson Molodi re ga titla re tafela ho mashome a mabedi a metso e mmedi kaofela Bonkonspread le hona ka Springs le teng di tla hle di re tifela ho mashome a mabedi a metso e meraro kaofela Polokwane ho ya jwala ka Messina le teng ho hlokomele ho tla tloitsetsa fela ho itekanetse ntho ya ndo e qale fela ho leshome le metso mong fihla ho mashome a mabedi a metso e robong kaofela ho pakang hore tla ho tsetsa fela itekanetseng a tsetsa shebela ka Carolina ho tla fihla hona ka Emene le teng ho tla phole bisimba ka jele le hona o sa no seng empa tla re di grata di phahama ka Mbombela le hona ka Roskukuza ho tla se tshesella re di grata di fitla fela home mashome a mararo a motho o mong kaofela Fryhead Lady Smith ho tla jwala ka Peter Marisburg se se salva le hona ka Tekong ka maru mona le mane le letsatsi fela le itekanetseng Ulundi le hona ka Richard Bay tla re thafela ho mashome a mabedi a motho o robong kaofela ho pakang ho tla tshesetse fela ho itekanetseng a re shebile hona ka Komani le Maletswai e tla hle fela ho hlano ho fitla ho mashome a mabedi a metso e meraro kaofela ho pakang hore o tla hlotsetsa fela ho itekanetseng a re shebile ka Nojolo ho tla jwela ka Makhanda le teng o tla hlotsetsa fela ho itekanetseng ka maru mona le mane le mafatshana fela a itjadileng a diaduma di grati di rita ho mashome a mabedi a metso e mhlomhlano kaofela re shebile hona ka Linksburg o tla jwela ka Worcester le teng o tla hlotsetsa fela ho itekanetseng empa le bosima ka jeno le hona o sa no seng o tla batla ho bata fela ba di grati di tla hle fela ho tshelela ho fika ho mashome a mabedi a metso e supileng kaofela wa re balakataka ka Paleboa ha tse re shebile ka Upington le hona ka Carolina le hona ka Carnival o tla komela re teng tla tshetse fela ha itekanetseng re shebile ka Sutherland tla hle ho pedi ho fitla ho mashome a mabedi a metso e meraro kaofela Hak Freestad Kroonstad se tsekisala le Sasolburg di Tamating hlokomere le teng o tla tshetse fela ha itekanetseng re shebile Bloemfontein Perengetso se ngata se tsekisala hona ka Bothaville le teng o tla tshetse fela ha itekanetseng di grate di rita ho mashome a mabedi a metso e mmedi kaofela re shebile hona ka Lichtenburg o tla jwala ka Mafikeng le teng hlokomere tla tshetse fela ha itekanetseng Vryburg o tla jwala hona ka Tosca di grate di rita fela ho mashome a mabedi a metso e mehlano kaofela ba buitse bile kalo a be etso khotso